Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashimiye ubuyobozi bwa Perezida Donald Trump bwitaye ku kibazo cy'umutekano muke kiri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hagasinywa amasezerano y'amahoro n'ubukungu ya Washington hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ndetse n'uruhare rwa Qatar mu biganiro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFCM23. Ambasaderi Mathilde Mukantabana yagaragaje ko aya masezerano yose mu gihe yubahirijwe uko bikwiye yazana amahoro arambye muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ambasaderi Mukantabana yagarutse ku mateka y'umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'uburyo kuva nyuma gato ya jenoside yakorewe abatutsi wakomeje kuba ikibazo ku mutekano w'u Rwanda n'uwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yibukije ibihe by'abacengezi ndetse akomoza no ku mikoranire ya FDLR na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu byo mu karere nk'u Burundi. Mu mwaka wa 2015 FDLR yashinjwe gutoza itsinda ry'insoresore z'abahezanguni bitera ubwoba ko haba hagiye kongera gukorwa jenoside mu karere, ndetse bituma abarundi basaga ibihumbi 100 bahunga. Kandi usibye gukomeza gutangaza ko uwo mutwe uzakwa intwaro mu bihe bitandukanye uhereye muri 2005, mu mwaka wa 2008 na 2013 FDLR ntiyigeze na rimwe izamburwa. Hagati aho muri 2015 na 2020 u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakoranye ibikorwa byo guhigiza FDLR no gusenya ibirindiro byazo. Gusa mu buryo butunguranye iyi mikoranire yahagaze ku mpamvu n'ubu tutaramenya. Kuva ubwo mu buryo bufite ibimenyetso byagaragaje ko igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gusubukura imikoranire n'umutwe wa FDLR bigera no ku rwego ruhanitse mu mwaka wa 2021 na 2022. Uyu munsi FDLR iracyakorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ifatanya na Kongo mu bikorwa bya gisirikare, kandi inzobere z'umuryango w'abibumbye zikomeje kugaragaza ko ibyo bikorwa babihuriyeho. Uyu mutwe w'abajenosideri kuva mu mwaka w'1994 ntiwigeze urandurwa, ahubwo warashyigikiwe, urarindwa, ndetse mu bihe bitandukanye ukomeza gufashwa n'ubutegetsi bwa Kongo. Icyo gitutu cy'imikoranire ndetse n'ingaruka zabyo ku mutekano w'u Rwanda ni ibintu bitakwirengagizwa. Yakomeje no ku bibazo by'imirwano iherutse kwaduka muri Kivu y'Amajyepfo, agira ati mu buryo bubabaje mu Kuboza 2025 hongeye kuba imirwano nyuma gato y'isinwa ry'amasezerano ya Washington, bikomeje gukorwa n'abari ku rugamba barimo n'abacancuro, imitwe ishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ikindi gihugu. Aba bose bakoraga ibi babikoze birengagije amasezerano u Rwanda rwasinye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse banirengagiza ibiganiro biri kuba hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFCM23. Ibi byose biragaragara nk'imbogamizi y'ingenzi ku mahoro arambye yasinwe, ndetse bigamije gutambamira ubwumvikane bwemeranyijwe mu masezerano ya Washington. Aba bahemu babigambiriye bakomeje ubushotoranyi mu Gushyingo no mu Kuboza muri 2025, kandi bahagarikiwe na guverinoma ya Kongo. Bateje ibyago byinshi mu gihe amasezerano ya Washington yari yegereje gusinwa, ndetse na nyuma gato y'isinwa ryayo babikoraga bizeye kuzagirirwa impuhwe bikomotse ku kugereka ibikorwa byabo bibi ku Rwanda. Nyuma gato y'iyi mirwano, AFCM23 mu kugaragaza ko atari yo yatangije ubushotoranyi, ndetse vuba aha bafashe icyemezo cyo gukura ingabo zabo mu mujyi wa Uvira, ndetse iba gihamya y'umuhate wabo mu kutifuza imirwano. Ibyabaye mu kwa 12 byagaragaje ko bagashoza ntambara badakwiye kwemererwa gushora uburasirazuba bwa Kongo mu kudahana, kubangamira amahoro n'umutekano, guteza umwuka mubi mu karere no gusuzugura amasezerano ya Washington. Umunyamabanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ibibazo bya Afurika, Sarah Troutman, yabajijwe uko amasezerano ya Washington yasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo azajya mu bikorwa, yongera kugaruka ku kibazo cya FDLR. The FDLR is a legitimate threat. We certainly are not. Icyo navuga kuri FDLR nuko ari umutwe utemewe kandi ubangamye. Ibyo rwose ntitubihakana, ndetse ntukwiye kwemererwa gukorera mu burasirazuba bwa Kongo. Niyo mpamvu rero turi gushyira imbaraga kuri leta ya Kongo kugira ngo isenye umutwe nk'uko babyiyemeje, kuko ni ibintu by'ingenzi cyane, ndetse dukeneye kubona intambwe zisumbuyeho mu kubishyira mu bikorwa. We need to see more steps taken to do that. Abasesenguzi basanga amasezerano y'Idoha hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFCM23 ndetse n'amasezerano y'amahoro n'ubukungu ya Washington yasinywe hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na Amerika
yose ashyizwe mu bikorwa uko ari yakemura ikibazo cy'umutekano muke kuko ajya mu mizi yacyo. Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashimiye ubuyobozi bwa Perezida Donald Trump bwitaye ku kibazo cy'umutekano muke kiri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hagasinywa amasezerano y'amahoro n'ubukungu ya Washington hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ndetse n'uruhare rwa Qatar mu biganiro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFCM23. Ambasaderi Mathilde Mukantabana yagaragaje ko aya masezerano yose mu gihe yubahirijwe uko bikwiye yazana amahoro arambye muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ambasaderi Mukantabana yagarutse ku mateka y'umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'uburyo kuva nyuma gato ya jenoside yakorewe abatutsi wakomeje kuba ikibazo ku mutekano w'u Rwanda n'uwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yibukije ibihe by'abacengezi ndetse akomoza no ku mikoranire ya FDLR na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu byo mu karere nk'u Burundi. Mu mwaka wa 2015 FDLR yashinjwe gutoza itsinda ry'insoresore z'abahezanguni bitera ubwoba ko haba hagiye kongera gukorwa jenoside mu karere, ndetse bituma abarundi basaga 100,000 bahunga. Kandi usibye gukomeza gutangaza ko uwo mutwe uzakwa intwaro mu bihe bitandukanye uhereye muri 2005, mu mwaka wa 2008 na 2013 FDLR ntiyigeze na rimwe izamburwa. Hagati aho muri 2015 na 2020 u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakoranye ibikorwa byo guhiga izi FDLR no gusenya ibirindiro byazo. Gusa mu buryo butunguranye iyi mikoranire yahagaze ku mpamvu n'ubu tutaramenya. Kuva ubwo mu buryo bufite ibimenyetso byagaragaje ko igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gusubukura imikoranire n'umutwe wa FDLR bigera no ku rwego ruhanitse mu mwaka wa 2021 na 2022. Uyu munsi FDLR iracyakorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ifatanya na Kongo mu bikorwa bya gisirikare, kandi inzobere z'umuryango w'abibumbye zikomeje kugaragaza ko ibyo bikorwa babihuriyeho. Uyu mutwe w'abajenosideri kuva mu mwaka w'1994 ntiwigeze urandurwa, ahubwo warashyigikiwe urarindwa, ndetse mu bihe bitandukanye ukomeza gufashwa n'ubutegetsi bwa Kongo. Icyo gitutu cy'imikoranire ndetse n'ingaruka zabyo ku mutekano w'u Rwanda ni ibintu bitakwirengagizwa. Yakomeje no ku bibazo by'imirwano iherutse kwaduka muri Kivu y'Amajyepfo. Agira ati, mu buryo bubabaje mu Kuboza 2025 hongeye kuba imirwano nyuma gato y'isinwa ry'amasezerano ya Washington, bikomeje gukorwa n'abari ku rugamba barimo n'abacancuro, imitwe ishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ikindi gihugu. Aba bose bakoraga ibi babikoze birengagije amasezerano u Rwanda rwasinye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse banirengagiza ibiganiro biri kuba hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFCM23. Ibi byose biragaragara nk'imbogamizi y'ingenzi ku mahoro arambye yasinwe, ndetse bigamije gutambamira ubwumvikane bwemeranyijwe mu masezerano ya Washington. Aba bahemu babigambiriye bakomeje ubushotoranyi mu Gushyingo no mu Kuboza muri 2025, kandi bahagarikiwe na guverinoma ya Kongo. Bateje ibyago byinshi mu gihe amasezerano ya Washington yari yegereje gusinwa, ndetse na nyuma gato y'isinwa ryayo babikoraga bizeye kuzagirirwa impuhwe bikomotse ku kugereka ibikorwa byabo bibi ku Rwanda. Nyuma gato y'iyi mirwano, AFCM23 mu kugaragaza ko atari yo yatangije ubushotoranyi, ndetse vuba aha bafashe icyemezo cyo gukura ingabo zabo mu mujyi wa Uvira, ndetse iba gihamya y'umuhate wabo mu kutifuza imirwano. Ibyabaye mu kwa 12 byagaragaje ko bagashoza ntambara badakwiye kwemererwa gushora uburasirazuba bwa Kongo mu kudahana, kubangamira amahoro n'umutekano, guteza umwuka mubi mu karere no gusuzugura amasezerano ya Washington. Umunyamabanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ibibazo bya Afurika, Sarah Troutman, yabajijwe uko amasezerano ya Washington yasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo azajya mu bikorwa, yongera kugaruka ku kibazo cya FDLR. The FDLR is a legitimate threat. We certainly are not. Icyo navuga kuri FDLR nuko ari umutwe utemewe kandi ubangamye. Ibyo rwose ntitubihakana, ndetse ntukwiye kwemererwa gukorera mu burasirazuba bwa Kongo. Niyo mpamvu rero turi gushyira imbaraga kuri leta ya Kongo kugira ngo isenye uyu mutwe nk'uko babyiyemeje, kuko ni ibintu by'ingenzi cyane, ndetse dukeneye kubona intambwe zisumbuyeho mu kubishyira mu bikorwa. We need to see more steps taken to do that. Abasesenguzi basanga amasezerano y'Idoha hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFCM23 ndetse n'amasezerano y'amahoro n'ubukungu ya Washington yasinywe hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na Amerika, yose ashyizwe mu bikorwa uko ari yakemura ikibazo cy'umutekano muke kuko ajya mu mizi yacyo.